empat don kum kata ka approach dan empat don kino di wan pan ni wan an penbori ni ban isu ya kata ka NOC na kata ban wan raya kata ka perlu kita empat don kami kata tengim ni kum ka council ngimpat lah ban ong kumnuro atau ya kata ke kami haban syong sani habat state government lada hakanu komro om tang state government ni habat satu jumut para stakeholder kepada hak tu ka district ke isjang dia di lada kalong ke balong ke ni ya ai kamlong tolong banong ban kandon ke jing persa bandon ke yu tengin ku ban long ka da ke baya persa ke dalam don ke jing ya susu jumut dalam don ke jing ya manglang ke kita ni melaban ngamla bersutu haduk kanu ke sarkar India ke kuah bandon jadi sisa 8% ni bidanglah ban long kumbangi long mentah nampak tidak kan ada kata anda ya la ngikum kita kiba ya iya kata ngim abang supai ngilap long omdon ka ya la lada ka kawan kata ka railway station ni kawan kata ka rapo ka state yang ini ni apa ke isu dia di kadang kejengkelan pemui kita kata ya ke ba taban saji yang imla bandang mo andre yang tai tang ada sesuatu dengan keempat ngimpat seluruh kan kalau ngimpat dan kum kata ke jemut leni empat dan ni bawan apa leni ngimtip bangin hap ai ngin nam ai la pemoi pinne lada ka badai ban ai ro ngi umdei ban lek ke ya kan umdei ban dan ke sesuatu jemut haduk state government haduk ki NGO haduk ka kita ki beriu ki ba don hak tu distribu de ban don kata ke ding suku ni ban tang ke council ai kala biang ngimler ni pan lagi tip kila ban don henry ban hangai kimpat wan empat ni kenduk ke nya kata kila ban don la syai singi leni kono pon kata maka Ngelaban ang bahaduk menta nakaliang ka railway frontier ni naga state government keempat approach ya ka council naga benta kalentiran. Haduk menta.